lazima nihakikishe mmefika sana. Timu inyanya iria ciegwateire tigiti uyu ni Oserian Youth na Huruma kuma gikundi-ini kia A, Naivasha Saifa na Ajax United kuma gikundi kia B, Jungle Potters na Fantasy kuma gikundi gia C, na Naivasha Police na 11 Stars kuma gikundi-ini kia D. Ngucanio cia mbere cia kuhingura gikiro gia quarter finals iria igathakwo rucio, timu ya Oserian Youth kanyita ugeni Fantasy kiharo-ini kia Oserian, guku Jungle Potters ya Mai Mahiu igithakira mucii na Huruma FC kiharo-ini kia Mai Mahiu. Mbĩtĩka ici iria cianjirie mweri wa kerĩ mwaka uyu ni itugiritio ni kiama kia FKF ruhonge rwa Naivasha kaunti-ini ya Naikuru. Na kusema kweli tournament imeweza kuinua mpira na hasa Nakuru County, pia mpira imeenda juu kwa sababu ukiangalia katika ile elections zingine wakati kwa naenda FKF tulikuwa na 32 teams na sasa hii tumeweza kukua na 82 ambao Naivasha pia imetoa timu kama 18, na tunashukuru masponsors waweze kukuja na watusaidie ndio tuweze kusonga mbele. Mutafania wa mbĩtĩka ici wakiri Joseph Njoroge akiuga itanya rĩake rĩa gukuria taranda mwena uyu ni ritungitio igutha ni wagi wa iharo ciena ikiro nginyaniru. No etagwo Naivasha Stadium, no warora ukona ndiri yathondekwo, koguo no turie thirikari na gitio ni undu wa gu support talent ya guku mashinani magerie marore guku thini wa Naivasha, at least tukorwo na stadium nigetha at least ana keitu magithaka magathakira handu hega, na riria arathakira andu marathakira handu hega no wakona chance njega ya kuoneka kiheo kia mundu. Timu inya hari ici inyanya nicio ikegwatira tigiti wa kuingira gikiro-ini gia semi-finals iria iratanywo guthakwo mweri ukite wa 11. Handu-ini ha Inooro TV iharo-ini ritwa riakwa ni Captain Festus Lango.